salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabiillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repote yen dadi ayah kaweane golek nafkah yen pinuju awake lungkrah ora salat mergo krasa saya yen pinuju awake lungkrah ora salat mergo krasa saya salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repote yen dadi ibu gaweane ora tutu ora tutu yen pinuju rewang wong mantu lali salat lali wektu yen pinuju rewang wong mantu lali salat lali wektu salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repote dadi pemuda sibuk banget akeh acara yen pinuju menjadi HP rubuh dan ora dikape yen pinuju menjadi HP rubuh dan wis ora ngape salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah